kaite daro dwe konlu. Bishop Odongo ngesa balebe achamak sauriak Idwe kechichie arautu Edakete Idwe itunga. Idwe ok ngesingaren wok, do ngaren wok ngeswoko dwe. Ashoman. Isalache toto makwa pwana. Mami chemu niko karauni nyo adakani dwe. Lwe urieti kejeko ko omoute pole dakata rinyo kejeko. Omouta mojongo ni tachio. Konyiko kolutai usomero. Ores biato chaet ngese kukulerula shoman lo yengunan. Enera beit akwapuna iborene dakiti ngesa soman. Mameti epedoli perorone etopola okokwap. Omami tungalwe shomitozi engineering. Omameti muro. Mameti nasi. Mameti agriculture. Mameti mwalimu. Munu kere elomutos kaneja inyo asomo. Auriaki chieda kesija kitosa umisho okech. Ashoman ere kene polo noi. Ashoman ere lachet. Na re mame lachet mam jipera loma radio ni radio musikere. Radio toko kere mi pera loma. So mami pera lo stinini che harmonisho mi. Mami pera do na swam. Mami pera arad asom dio borke kere harmonisho. Kirona shoman. Erai come kwana oriaka. Ai temuno kina kapana kini kwana ya shomana ni dwe. So amuna rosi dwe busa kenti kwana oriaka. Anyo no toma tiokso ani jasa so teteu ni dwe puna le beitor. Etoro tero to la jokan. Pare ukana ni joni na. Rai ukana tete mena mojo. So ko te tunga ki rai mbu me ngatu semero. Iteri pirai keun adoke tight. Na suma no ona ni kwa boteso tele kariti ngara kole kansada correct one sumitos apuganda correct one sumitos Isomero ikese ngaros kusabiti lo ebunit iboreni lipite rauriak ayukari duo somero. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria. Sajaka chura